ēnei nā te rāpea, ko i hoki te iho o ngā kōrero, e mauna I te tehi atu o ngā kaikawe pūrongo e haere ake nei. Arā ko te kaikawe pūrongo o Tahu News, ka whakawhiti atu tātou I te mono ora, kawa ke tau ake rā tātou kia Shakayla Andrews-Alapaki Ngā o Tahu News. Kei o tautahi I ēnei, kei te kura o Haihata. Shakayla, hiahia rā ngā kōrero kei te kete, e whawhao hia ane koe I tēnei wā, o tira e ngā iwi kei ko I a koe nā. Tēnā koe Julian o tira, tēnā tātou katoa. Aira, Jules, ko I tā rawa ko tēnei tahua, e ai ki ngā kōrero o te wā, ko tahi rau mā whā miriona tāra, ka haere ki te tautoko, ki te taha ako o ngā tauira, ka mutu ko tōna 50 miriona tāra, ka haere ki te whakatū he akumanga hou, kei ngā kura Māori. I tēnei wiki I kōrero tahi ahau ki ēnei tūmuaki no te kura kaupapa Māori o te Kura Whakapūmau I Te Reo Tūturu ki Waitaha me te pā Rākaihautu, anei a rāua whakaro e pāna ki te tahua. E mōhio pū ana a merita waitoa paki ki ana hiahia mā tōna kura I tēnei rā tāhua. Kia whakapiki te pūtea mō ngā kaiako I roto I ngā mahi whakangungu. Ai, me te āhuatanga te pūtea whakahaere I ngā kura, te mahi hangahanga o ngā kura, ko te whakatika I te rā. Ko waitoa paki te tūmuaki o te kura kaupapa Māori o te Kura Whakapūmau I Te Reo Tūturu ki Waitaha. Nā, I roto mai ngā tau e ono kua hipa, ko piki ake ngā nama a ngā tauira I uru atu ki ngā kura Māori, mā te rua te kau mā ono ōrau. E ai kia waitoa paki me whai pūtea rātau. Koina te rā pūtea, mo te kura kotahi kura aunua nei, koina te rahinga katuku ki ngā kura ono te kaumāwhitu o te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori aho matua. Nā reira, ko te whakapiki ngā utu ki I rā momo wāhi. Whakangungu kaiako, koina me te hauora hoki. Me mahi tahi te ao mātauranga me te ao hauora. Mā reira ka ora I rā taha e rua. He mea nui te hauora, he mea nui hoki te mātauranga. Nā reira, hari te tino ki te rā I roto I ngā tāhua pūtea kua he pāke nei, hoi anō. Heoi, no te rangi nei, I putanga nama te kāwanatanga e pāna ki te mātauranga. E ono rau whā te kau mā ono miriona tāra ki ngā tamariki e raru ana I ngā akomanga. He piki ngā pūtea ki ngā kura mō ngā mahi whakahaere I ngā kura. He kotahirau miriona tāra kia āwhina I ngā tauira mo te pangarau. Heoi, he kotahirau whā te kau miriona tāra kia piki ake ngā nama a ngā tauira kia uru atu ki te kura. Ko te tuku I te mana motuhaki kia mātou, mā tātou tonu, ngā kaupapa Māori, ngā te ara Māori, ana kei te kōrero ai mo ngā kura kaupapa Māori aho matua, ngā kura aiui. Ka te kōrero ai mo ēnei kura. Ka wako ngā kura aunua, me ka noho rata I raro I te whakahaere o kura aunua. He mea whakahaere e te Māori mo te Māori. He pātata atu ki te Kura Whakapūmau, arā ka tū ko te kura o te pā a Rākaihautu. E ai ki te tūmuaki a te reina tāhau, me whai wāhi rātou I roto I ngā whakatau e pāna ki ngā tahua a te kāwanatanga. He waua no te kimi I te painga ki te kore mātou ki te tepu. Ki te kore te minute e kōrero mai kia mātou e hāpai ana tēnei nā o ngā kaupapa. Nā, e mōhio ana he uaua te kite I te rongoa ki ngā raru nui puta noa I ngā kura. I karanga mai a Minister Simo ki a mātou ngā tūmuaki o Waitaha nei. Ko ia tērā e kōrero ana ki ngā tūmuaki rua tekau mai tāna ake rohe, ara ko Epsom tērā. He rere ki rawa. He rere ki rawa ngā āhuatanga o ia rohe. Tai hoa ke ka kite mena ka whai hua ngā kura nei I tēnei tahua. Shakayla Andrews-Alapaki, Tahu News. Ahakoa kua piki haere te pūtea mō ngā tamariki haua me ngā tamariki karo I te kura. Ka rea kore, he mārama ana te kite, he tau anō, he tau uaua anō, mā ēnei tūmuaki ka noho ki konei ki te wai painamu. Ka hoki atu te toki painamu ki a koutou kei tāmaki makaurau. Tēnā koe Shakayla e tuku mai nei te toki pounamu ki a mātou I ēnei nā me te āhuaranga o te pounamu ngā kōrero I o te a koe mihi ana. Shakayla Andrews-Alapaki Ngā there from Tahu News.